Kia ora koutou. I'm going to break the poi down for you so that you can practice at home. Okay, so first action is ki raro, hands down by your side. Then hope, ki te poi, get your poi ready. Poi kia mau, anō, ki raro, hope, ki te poi, poi kia mau, poi kia mau, poi kia mau. Right, so the first action goes, it'll go dun, 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 dun. Mana ki te anga iwi toru whā. Ko te marae o te Aitarakihi. Maunga huka huka kaitiaki. That's the first action. Ko te marae o te Aitarakihi. Maunga huka huka kaitiaki. So it's ko te marae o te Aitarakihi. Catch, round. Ngā huka huka, turn around. Ki catch. Ko te marae o te Aitarakihi. Catch, twist. Maunga huka huka kaitiaki. Catch. One more time. Ko te marae o te Aitarakihi. Maunga huka huka kaitiaki. That's that whole part. Second part goes. Ngaru paki paki papa moana. Anō, do that again. Ngaru paki paki papa moana. Ngaru paki paki papa moana. That's the action you're doing, but you're actually turning as you do it, so it goes. Ngaru paki paki papa moana. Got that? Anō? Ngaru paki paki papa moana. So it's just this action that you have to learn, but you're going to the side. Ngaru paki paki papa moana. If you can't do that, then go Ngaru paki paki papa moana. Okay. Ngaru paki paki papa moana. Maybe like that. So those of you that can go Ngaru paki paki papa moana. The rest of you are going Ngaru paki paki papa moana. Maybe. Right, and the next section is Hara keke puhia papa moana. Okay, so take it from Ngaru paki paki, toru whā. Ngaru paki paki papa moana. Hara keke puhia papa moana. Okay, so that's Ngaru paki paki papa moana. Hara keke puhia papa moana. So that action there is like this. Down, up, down, up, catch, up, catch, up, down, catch, up, down, catch. So put them together. Hara keke puhia papa mo. Sorry.
Hara ke puhia papa moana.